Pemirsa sawatara kewentenan pelinggih sane wenten ring Pura Agung Besakih, Desa Besakih, Kabupaten Karangasem Kebecikan. Puniki kemargiang mawinan pelinggih inucap sampun rusak mawinan sampun suwe kewentenannya nih. Pemucuk pemangku Pura Agung Besakih Jero Gede Anglurah Bendesa Ibu Tu Artaya Semausang proses renovasi puniki kemargiang antuk maundagan. Ring palatan ka pertama kabicikang pelinggih Penektegan, pelinggih Surya Chandra, Bale Agung, Mudra Bale Gajah, Mudra Bale Kulkul. Dan mausang ring sejeroning micikang kawentenan pelinggih palatan kaping kalih kabicikan pelinggih Kiwa, pelinggih Tengen, pelinggih Ide Ratu Mas Magelung, Bale Plik ring ajeng pelinggih Sangyang Wisesa, pelinggih Widredara, pelinggih Widyadari, pelinggih Manginangin Majeng Klod, pelinggih Manginangin Majeng Kauh, saha pelinggih Ide Ratu Ngelusung. Manut dane wangunan inucap sampun suwe tur durung nanin kabecikan. Eka Parananda, Bali Pos.